Sapadía sut'iyamuqtin, primero mask'anatiyan Diosninchik tatata. Chayrayku kunandiya noqanchik kicharispa kasun qillqasqanta. Invitayki mask'anata kay libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Maypi willawanchik kay hinata. Chayta uyarispa repararqayku profetaspata willasqankuta hinapuni kasqanta. Chay nisqankuta kasuta ruwaspaqa allinta ruwanchik. Chayqa q'ancharin imaynatachus k'anchay laqhapi sut'iyanankama k'anchan. Ahinata hinallatataq k'anchanqa sut'iyay ch'aska lluqsimuspa sonqos niykichikpi k'ancharinan kama. Imaynata psicólogos profesionales yanapaspa kanku ñawpaqman lluqsinankuta kay runas depresión niyuqta kikinta noqanchiktapis Diosninchik tata yanapay atiwanchik. Payqa sumaqta yanapawanchik, k'anchayninta qowanchik sapadía. Chaypaqtaq mask'ana tiyan qillqasqanpi, sut'iyaymanta mañakuna tiyan paymanta, mana nima onqoy hap'inawanchikpaq. Laqha kawsayninchikta payqa k'ancharichispa kanqa munasqa kuyamasi. Chay yachaywan noqanchik suyanachik tiyan watejmanta pay kutimunan kama. Diospaq bendición ninwan kunandiya llank'arinachik. Kaya kama.